Biyag di tao. Anak, nasaysaya at latamot nurumor ka dito'y silid mo. Madino ka na yun kalatan nga agkulkulong anak ko. Kitaam, uray kala pumuspusyawan, tadi ka ngamin rumrumwal. Apay, pampanunutom ka di pay laang ni Carl. Ay, awanan iti panunot ko day siya alalaki nanang. Kan may saan nga iso ti pampanunutak? Kasla kayat ko lati agaliwaksay. Umadayo akpay laang. Sika anak ko, noan niya ti ammo mapagsayaatan. Sana bale, ta-online mo ti trabahom. Di kalapdan, taamok akabailamon ti bakim. Aramidem noan niya ti pakalagan ang tirik naman ako. Agyaman nakitiki naman nakaawat yun nanang. Ngam, damag ko nga agkasar ka nun ni Carl. Uy nanang, ay nalapit talaga nabirukan ng ti babae akap-kap na kan na. Naklon kumatkit din asa na siyak ti babae para kan kwa na. Tano siyak man bilang, saan ko maanatuukan amang ururay kanyak? Ala anak ko, talaga siguro asaan ada kayo tinaikari para ititunggal maysa. Kita man no anya da ito'y nakasobre nga nyawat ti kaaruba anak ko. Para ken kakanumo da ito'y. Gaputawan makita da tao dito'y balay, imbati da kanu di ta kaaruba. Ni, anya ngay da ito eh. Kita man? Ni, wedding invitation mat nanang. Sino ti agkasar? Ha? Da Carl kan tinobya na nanang. Ay, no siyak lamay sa. Nasaysaya at siguro no di kan dumaray iti kalaysada anak ko. Amangan no ad-ad da masakitan ka. Iso nga ro da pampanunutak kumati umadayo pay laang. Sakbay adumteng ti kalaysada nanang. Ngam, jakmat kayat nga ibagada ajak pay naka-move on. Kat, apay, naka-move on kan aya talaga anak ko. Naklon kung tigasat ko ka ni Carl nanang. Tijak lamay ikari kat no kabaulak pay nga tatagtalak manan iti sabali a lalaki. Agyaman na, tadimar ay ka iti kasarmikin ni Carl, Vina. Kunakit di ano, di ka makadaray. Kinapod no na, kayat ka ngamin ama-am-am mo. Kasta ka di. Napintas dito ang babae. Iso siguro na in love ni Carl kan ko na. Apay akaslawan mo't mariknak agura kan ko na. Nalagaan mo't tiriknak iti dito ang babae. Oh my God, ijay sangot ti pagtugawam. Ay, kwa, oray saanan. Dito yaklatan likod nga agtugaw. Diyak ngamin kayat nga adama ko na dagiti makaamam mo kada kami ka ni Carl. No apay nga adak dito eh. Amangan kit din no atapan da nga umayak mangriribok. Ha? Ay, sige nga Rod, panawan ka pa'y nga Rod dito eh. Kunak ajak agsangit. Ngamjak matlat na magawidan tirik na kabayatan ti panang buyak iti kalay sa na Jeren kan Carl. Tinasaya at agawid ako na. Jak kabailanan ti kastya marikriknak. Excuse me, miss, ato iti tissue. Amangan ko sa pula. Ay, no thanks. Sige, panawan ka na. Mabitlaan, miss. Ha? Okay ka kadilaan? Wen. Sige, tagawid akon. Mabalin ka din nga urayan tabit amalpas ti kasar. Tay tulod ka nga gawid. Ayon gayam, siyak ni Jetro, kapsat ko tinobya, ni Jeren. Kasingin ko. Anya?
Saan dang agkaingingas? Ngam, nataar da ito alalaki. Natangos ti agong na. Ay, sige, mapanakon. Miss, mabitlaan. Nas ka na makapanawa kadagos dito eh. Saan arumba nga mamamunak da ita alalaki? Unay matapan na kairan-rananan. Nagado ti mabalin ko ang mamam mo. Ngam jay pa'y kabsat ti babae ang isukatan ni Carl kanyak. Si Kavina, at da ilimlimad mo kanya-kanya. Sino tayo gwapo ang lalaki ang naggapo dito? Sino ang lalaki? Katno si Kapila ang tibisita kita nga aldaw. Katnod da nadanunak ako, siya dita paraangan nyo itay. Pasaray kumita mo't dito'y balayo di driver. Kung nakaroon no naggapo dito'y dayjay. Ha? Anyat lang ana. Diyak matan na irupahan na imbag. Ay, sa nga ili siguro ti kaaruba ah. Ngumapay. Bawal ka di ba'y laeng? No, da sumarong karkeng ka? Nagkasaran ta ex mo. Lipate mo dayjay. Kunakmat ngamin ken ka, ano di mon kaya ti Pinoy, itry mo met ti afam. Nagtalna ka man Mario. Awan pa iti panunot ko dayta. Ngam numadan kay ti gundaway, padasa met sayang met dayta matres mo, nagkuribat-bat laang. Anya? Sika talaga. Apay, naggapuam Jetro. Manipod nagawid ka naggapoy kay Dubai. Di ka matan makaid na dito'y balay. Di talaheng. Ang dala sinarong kara. Apay ang dasawam. Diyak mat makitkita tunggal at dahak dito'y balay. Ay na amumat a super busy ni bayaw mo. Adoon ay ti pakakumikuman na iti trabaho na. Ayun. Amamong ka di dayto'y ababae. Kita. Anyan? Pasigmat nga stolen shot dagito'y aladawan. Awan ka diti nasaysaya at apan nakaala na. Naghatapot ngamin. Ultimo nagan na. Diyak na amuan. Ngam amu kunti ayan ti balay da. Sinarong ka Ramon? Sanpay. Nagtali na edak lang iti kalsada. Paguray ka. Kasla mabigbig ko daytoy Juan, iso daytoy. Ha? Sino Jeren? Ni Vina dayta. Tay ex-girlfriend ni Carl. Anya? Si kakadi tinangawis ken kwa na iti mismo akasaryo ken ni Carl? Wano ni Carl tinangawis? Siya, Jetro. Masiguradong nga taan na kamubunin? Kasla okay lang matkan kwa na ti amin. Tamayat matijar na idiinasit ka. Nga ta, Jeren? Kaslamas siya nakpay ti dayjay babae. Diyak amu ti sawa. Naimbag nga oras mo, miss. Sika. Anyat masapul mo. Kahit ka kumasarong karan, Sige. Sumrat ka. thank you. Ala, agtugaw ka. Agyaman akmanan. Diya ka muna niya tigagaram. Ngam pasensyakan. Itapay laang. Ununaan kan. Diya kaya tamang namnama ka kanyak. Amumot siguro na asinwa kitibiyag ni Carl idi. Nga asawa itanti kabsat mo. Diya kaya ta pumaot pa iti panagamamuta. Umdasan da ito'y. Iso pasensyakan. Nga mabalin mo ti pumanaw. Anya? Sapay la kumata maawatan nak. Diyak kaya tilumda ang manangapukan ayat. Umdasan tay na minsan apan nakapasakit ko. Iso pumanaw ka kuman. Baliwak tong harap ti sumarungkar. Kahit sapay la kuma, tayo ti sumarunong nga isa sarungkar ko. Ikanak matin iti kundaway ang makisaritay tinapaot ken ka. Kunakon ket, isuday jay tay lalaki ang nakitak iding umararubayan. Malasin ko tay kutsena. Diyak mutlapagan ano dayjay.
No bilang anda plano ng agaram kanyak, awan namnaman na. Makapauma pa ikit din ti makirelasyon na daduma. Adday ka manan ako nak. Bitter ka manan. Iraman mo manan ti amin na lalakin. Kung namat lang nakabasol amin ang lalaki kan. Ay, basta. Akat anyat gagaram. Umarta man kit di. Awan ngamin kadwak. Inta agpasalon. Ilibre ka. Nagsayaatan? Nakakutakan sakit di Launay sayang laeng. Tadyak na abutan ni Mr. Pogi. Kadwata ko maarumwa. Ngam, amom ka di akabsat ni Jeren day ja Jetro? Sino nga Jeren? Tay asawa ni Carl. Oh? Really? Una yan ang panakiraranan na. So what? Sumpatang kid din Ipakita man naka-move on kan. Binastad ko pa yan Anya? Ay, sama palin Bawyam. Ay nasaanan. Itanya kumaga po. Kanpat siya kasaanan nga agsubli day jay. Adak man nana. Naimbag nga oras yo. Si kamot gayam barok, umunag ka. Agyaman ak nana. Aywan, awatan nyo dahito basita sagot ko kada kayo. Agyaman barok. Aguray ka tayabak ni Vina. No busy ni Vina, uray saan yun nga yaban nana. Di magasak laeng ta kumusta ko ma. Barok. Paspasin siya ang kumalatan tay anak ko. Nasingpet ni Vina nga anak ko. Napasakitan lang amin, iso akas jay. Kasla kagura na amin alalaki. Mauwatak nana, di kayo danag. Ada nag-message request kanya. Sino nga tada ito? I-open ko man. Mabalin ti makigayem. Siyak ni Jetro. Sikat ay gayem ni Vina. Saan? Ala, tayo gar-arong kini Vina da ito Replya ka dagos. Sure, kunak. Anday ta, naisend kon. Ala, umawagan. Hello? Hello? Kumusta? Siya ka ni Jetro. Amok agayim na kanibina. Tas ikatika na yun ang makikita kakadkadwa na kadagit ipupos na aladawan na iti Facebook. Ay, when? Siya nga rod. Mabaling ka diti makisinaraken ka? Sure. Sa dino ti kahit mapagsarakan ta. Iba ka man dagos. Ay na, kaslalang adda ka dit kong artista. Nagwapo ka gaya magpaiso Jetro. Ay na, naggasa to ni Vina. Saan mo yan, Mario? Ay na, Mars, latan ko ng kanyak Jetro. Oo na, Mars. Ay, sigurado saan nga mo ni Vina ti panagkita ta Jetro. Wano, imbagam. San pa'y? Ngam awan mo daga sa panggap ko. Kahit ko kumaamaam mo anay bagjagayim mo. Ngam sana kamay ka ni Tigundaway. Ha? Talaga ka di ako sunadam jagayim ko? Wan mas, panagkunom ka di katawa na talaga tinamnama kain ko na? Di ka mapukawan ni tinamnama. Adayuan nagugwapo ka nga amang ang te ex na anang gulib kain ko na. Ngam damag ko, bayaw mo sa kano ti ex na. Put nun day ta Mars. Okay. Hindi ka mapukawan ni tinamnama ko nakmanen. Tulungan ka. Ay na, siya ti masayangan no paluspusan na kapailang ti kayem ko. Anyat aramidan ta dito restaurant. Ay na, gat mangan Anya ka kadi. Amumet nga pangalan to enta. Amok ngam itay pala anak katugaw ta dito
Di ka matla agurderan iti kananta. Kataguray ka ngamin, Ay, atay tagaya man. Ha? Ni Jetro mati sumungan. Kat anda pa'y igam na asabong. Sige, Vina, panawan ka pa iwan. Enjoy your date. Don't worry, nasingpat ni Jetro. Hoy, bakla! Di nakpanawan! Mario! Ay, nagloko na. Vina, please. Ikan na kumawat iti kundaway ang makisiningit ka. Pangasim. Di ka ka di mabain, Jetro. Datantikit kita ang dagiti tattao. Di na karupanawan. Awanda ka sa panggap ko ka. Mangantalaang met. Kat kinutsabang pa ni bakla. Dahil talaang tamo ka pamusbusan. Nagatap ka ngamin. Aywen, sabong para ka. Idisumlat taditan. At dahil the waiter. Iyag na nagiti in-order ko taraon. Agyaman na ka. Tas saan na ka pinagkatkatan ita? Nakaragrag sa agak. Ala, mangantaro dan. Tapno makaawid tamatan. Ulitak, Jetro. No agaram ka kanyak. Bastad ka na dagos. Vina, Agpapada kayo matla nga lalaki. Amok tumot lang nga aramidam tumot ti kasi tinaramid ti ex ko. di ka kumamutag sa iti kasta, Vina. Saan kami ngagpapada lalaki? Saan nga amin kas iti ex mo? Napudno ti panagayat ko ka. Basta lipato mo day tarik nam kanyak, Jetro. Sorry at talaga. Ayan, dinalaing asawam, Jeren. Ay? Api ni Carl. Kan api ang nabartak ka. Basol dya asawam. No, apa akas jeti ex na ita. Gabuti panang pasakit na kin ni Vina. Kaguramat ni Vina ti amin na lalaki. Kat karamanak ditan. Ha? Agayatak kin ni Vina. Gamday tatagbalbalin na to bang. Awalan panagtalag na iti lalaki. Gapo iti asawam. Tinasaya at ingka maturo. Parwaram ta asawam ko na! Kag ko makasarita! Apay ka di bayaw? Anyat problema? Agda magkapailangan! Jetro! Anya ka kadi! Apay adinanog mo ti asawa! Kasta tirumbanggan ko na. Sige! Lumaban ka bayaw! Lumaban ka! Vina, anak ko. Ni Carl ka di tayo nagkapo dito balay. Di ka pampanaw na alukan. Ay, nanang. Apay nga may dito eh. Imay nagkid daw iti pamakawan. Ne, apay nga italaang. Idi pa'y kumaa. Ay, nga rod Ngambayan yon. Tinapatag. Nakapagkid daw lat ta iti pamakawan. At least, limag-anan ti barukong ko. Ngam apay nga itadamot black ay na. Jakon dinamag no nakaalaan na iti dayjay nanang. Ngam may salang ti may bagak. Gunggunana. Ah, Hello, Jeren? Nakawag ka mat? Vina, please. Sika na ang tiamok ang makatulong kanya. Ha? Apay ka di. Mabalin ka di ang sika ti makisalita iti kapsat ko. Asar dengan na kuman asid-sideran ni Carl. Dinisuan na pa eh. Kadyak kaya't amaulit pa'y dayjay. Masikugak pa yan. Kadyak kumakayat ti ma-stress. Amo kasi ka na ang tidenggan ni Jetro. Ay, excuse me ha. Lobat gaya man ti cellphone ko. Sige, bye. Apay asyak ti pagkidawan na ititulong. Anya ko matibibiyang ko dita. Nga, apay akinabil ni Jetro ni Carl. Iti anya agapo. Ay, tinasaya at awagak man ni Jetro.
Ibagak man nga kita kami. Apay nga raramidam ka ni Carl ti kas Jetro. Panunutom kumamat ti kabsat mo. Masikog. Isu ti adda masaksakitan iti kas nga raramidam. Kahit kulaang nga ikan iti pagnakman da yata. Kapoy iti panang dadaan na iti panagtalak mo iti lalaki. Yak man na ang mandaan mo iti gundaway ang makastrak di tapusom. Ay ayatan ka, Vina. Jak maklon ang apoy iti naramid da yakar. May ramraman ak agurguraam. Jetro? Di mo kati marik na. Kurang kanipay amin nga naramid ko. Tapno mayat naklaang, Vina. Kwa, sa anak pa'y anak kasagana. Kabailak mataguray. Uray aguray ak iti mabayag. Basta ikan na kiti namnama. Agyaman nak, Vina. Kinunakmat kan ka si kalaang tidenggan ti kapsat ko. Ita, mas natalinayan ti panunot ko. Kat agyaman nak, kan no pa'y naladawin ti panagkidaw ko kan ka iti pamakawan. Agpakawanak lat na, gapo iti inaramid ni Carl kan ka. Napalabas ang dagichay. Di mon panunutan. Ipamaisamkit dita atensyon mo iti pamilyam. Sapay dakkel gaya man ti tiyan mo. Wan nga rod, umadanin ti panagpasnay ko. Vina, no addapan na kaikari ti kapsat ko kan ka. Pagyamanak, ngamin, talagang agayat ti kapsat ko kan ka. Patyak adi na kanto paldaangan day jay. Nagayat mo't idin ti kapsat ko. Ngam insukat da. Ngam patyak adi nanto iparik na kan ka ti sakit tinarik na na idi. Ha? No kasta? Damat nagdalanan ni Jetro iti kalabas? Ti amok ngamin kat babaero. Ha? Natair nga miyan saan ka di? Agbagay kayon to pa eh. Jak may ladawan ti kinaragsak ko ita. Thank you, Vina. Inaklon nakmatlangan. I love you. Mabaling ka din, harakupan ka. Kahit kulayip kas tinalaw sa panagyaman ko ken ka. Sige Jetro. Oh, Vina, kamodyanan na. Agayan ayat na matlangan. Uy, karit. Jak to dadailan ti panagtalag mo kanyak. Kasta akmat kan ka, Jetro. Ay ayatan kamat. Kat agyamanak, tadi ka napukawan itinamnama. Kat nakauray ka. Apay kumamapukawan na kitinamnama. Kat makitkita ka dagiti matam nga damat panagayat mo kanyak. Pinanagnakam no kasano kapudno ti panagayat mo. Saan lang nga siyak? Pati ka dagiti dadakkel kan gagayam ko. Kat awan mo tandi sa pulag pay kan ka. Sika siguron ti lalaki ang naikari para kanyak. Agyaman na, Bina. Agkasarta nga ruten. O sige, sika ti matungpal, Jetro. Biyag ti tao. Ada na-receive ko a text di teacher ni Ethan Itay. Ada ka no meeting di pagadalan inton bigat. Kasta ka di? Ay kat mapala ka. Awan parikot iti daytan lakay. Nalala. Si kalatan ti mapantadyak masaango. Ken mangkita kan tulangan iti pagluganam. Ta saan kaya maitulod? Ni, apay ngay. Nas kanabantayak dagiti trabahador. Ang mga noon manan matrabaho da nukas jay asaan da mapantayan. Ay, sabagay. Sapay no saan ka ngagbantay kat agtugtugaw later aramidan da. Kung nga rod, isong aglugan kailangan iti tricycle inton bigat. Nanang, adda ka no meeting ija eskwilaan ko na ni teacher mi. Ay, kastaya. Kaano ka no, anak? Inton bigat, nanang. Ay, nasken nga ron nga aglangan nakmanan iti trabaho ka.
Wen nanang, masapol ka no nga mapan amin nga parents. Sige, mapanak to, anak. Sige, aggidan tanto garud nga apan ija eskwilaan no bigat nanang. Oh, si kamat gaya, Margie. Nakarubot ka din ang mapan makimiting? Ay, wen kumare. Ururayak langin ta anak ko, mapan kamin. Anya, kasta tilangam ang mapan ijay pagadalan? Ni, apay, anyat parikot itilang hakmare. Kita umanday talangam. Kanday takawas mo. Ay na, no siya klaang, mabainak lakit di, nang runa ta pagadalan ti papanan tayo. Ha? Kanday tabag nga usar mo. Ay, anyamatan. Chip lang arudan, daan pay. Di ka kadi mabain kadagiti ko parents mo. Si kalaang tinaidumduman. Ultimo day ta sandal mo, daan. Saan ka pa yung makagatang itibaro? No may papanlang iti gamit, mare. Dulakit di ta nadalos, uray daan, okay lata. Naibaggarod kan katapasig ang inginaan nagiti gamit mo. Wen ngamin pinilik tinakiasawaat. Tay adda kwartana. Saan akaskan ka? Nga agkam-kam malaang itilamas ijay karayan ti asawam. Tapno adda mailako na apagbiagyo. Ha? Ngam oray no kasta, kita kumamat at ti outfit mo. Nang runa no meeting ta atendaram. Nakababain day talangam. Di ta ka man laangan. Anya? Kasta timbaga ni Lani ken ka, sister? Ay, wen mare, iso na dadahal ti aldaw ko itay bigat. Apay pay lang amin nakasapulan nga uyawen dati pada na atao. Di na kat agyaman, nakas dati ka sasaad da itibiyag. Ay, kasta talaga, mare. Sa bali talaga ti maramidan ti kwarta ita. Kabailan na pagbaliwan ti ugali ti may sa tao. Nakunak na ita. Ngamin, idi saan pa nag-abroad nila kay na. Saan matakas ti ugali na. Nasaya at damot na makisarsarita idi. Ngam, kalaat mo ta nagbali yung idi adan kwartada. Ay na, damam mo kakakasta at tao. Dagitay tao asan arumbeng abumaknang. Ngamin, ibadek dati pada da tao no adan kwartada. Sapay la kumaata makaamiris danto. Ngamin, uray ti asawa na. Nalabusan ti pa nagsasauna. Uray bastit laban, nagpadakkelan na. Tapno adala rason na makasawi ti sana nasayaat. Anya kay mutten tata? Kasla di kay agpampanunot Nakita yung met nga da nakasalapay di ta arubayan may. Hanggang nagpur kay lata. Laklakayan kayo nga awang panunot na. Ay, anya. Ay, pasensya kan Roday. Nakita kong nga dasampay. Tiamok ako pagpigadan dagi jay. Iswa nagpurak iti bulbulong barok. Apay, gapo ka di tapigadan. Ket uray maasukan agpur kay latan. No kada kayo anak urapay ket mabalain. Da kami, saan? Gapo ta uray pigadan me ket mabalin a pagpunganan wenno pagturugan. No minsan, amo yun ton tata. Di kay basta-basta agpupu or no adda nakasampay. Nalawag. Mauwain. Maminsan pa nga ulitan yun ay. Saan la sermon ti mangagyaw. O ala, pagandara mong tilugan lakay, tasambutin tano nakalukat pa di paggatangan iti materyales. Mabit man lang. Apay kastimatan ti angot to'y unag. Dahil dyan man alakayan dong. Jack namin na iklos ti tawa na ito'y lugan itay kahit. Iso nga imunag ti asok, tanagpur iti bulbulong. Anya? Iso na panak itay ijayan na kat inong tak. Rumbang laang. Aglablabasan dagita akaruba. Di pa'y lakit marga ay yalikod ti balay da. Total, asidagdamat ijay ayan ti tepang. Tapno umakar da kuman iti pagbalayan da. Hay, makauma dagita akaruba. Huwag nga ram.
Ay na, ano saan la alakay day jay alakay andong. Amang ano, tinapis ko itayan. Di mo pa'y lati na pistap no agnakam? Maminsan pa nga aramidin na. Ipakan ko kinkwa na dagi jay bulbulong nga pupuran na. Total, isumot ti kan kaninda na kurapay. Bulbulong! Nay, si kamot gayam lanay. Amangan no kayat mo ti gumatang itilakok akan kanon. Imbagla a merienda dagiti trabahador yo. Ha? Ay, sana na. Iyo. Saan kami amang mangan itikasta? Kan may sa special a kanayon ti merienda dagiti trabahador mi. Kanayon a pizza. Anya, Maariya ka kagumatang itilako yo. Anya nga iti amok. Ang mga no saan analinis ti pan nakaluto na. ha, ay saan man. Nalinis na ito eh. Saan kumamot akas ti panagsasaom. Ngamin sa anak mo't ngaglako iti saan analinis. Ngamin makanda ito eh. Ingkay kit di ilako iti daduma. No, adamayat agumatang. Ay nana, apay pay lang amin alakwan nyo idakat amo yung mutanti ugali da. Ay, saan abalay balasan ko. Maudin dayjay apanangyawis ko agumatang itilako. Ay, wan nukas jay tumot lang masahair tirik nayo. Gapuiti kas jay panagsasauda. Wan nga rod balasan ko. Sigod mat asan akas jay nilanay. Ngam no apay mat akala at anagbaliw ti ukali da. Manipod rimang ay ti panagbiag da. Ay, kasta talaga nana. Ang ambayan tayon. Sana day ti panunutan tayo. Tinapatag. Awan dakes nga aramidan tayo kadakwada. Agtali na tayo lataan na saya at kadakwada. Nanang! Oh, apay anak. Apay akas na tila nga masimang pat. Apay anabas-basa ka anak ko. Pati tabag mo na basa. Binasanak ni Lloyd ije pagadalan mi, nanang. Aniya? Ibagbagak ahuston ngam binasanak mutlata. Ay, una yan day jay nga ubing. Ala, takasaritak tuman ti inana. Kasano anak astrik ka dito'y balay mi, Margie? Ay, kwa. Si Mirakaklatan at nakitak mo't anak kalukat ti gay ti umare. Simra ka saan mo nga impakada? Ken anya tirantam tay may ka dito'y? Kaya't ko lang nga ipakaam mo kada kayo ti inaramid ni Lloyd nga anak yo. Ay nasakbay nga imay ka, amo kunti may papan iti dayta. Ngamin, nag-text kanyak ti teacher da. Ha? Oh, anya ti parikot mo. Sinalodsod ko ti anak ko. Naku na naabasol ka numot ti anak mo. Isutiin mo na. Anya? Kaya't mo manan aparwaran at ti anak ko tinagbasol. Ha? Aging sisingpit di anak mo. Pa-victim. Ay, no asino man takim basol kadakwada, mare. Masapula bagbagaan tayo, alat tanagiti anak tayo. Ay na, awan oras ko para kadagita bambanag. No awanan ti sabali nga ibagam, agawid kan. Ado pa'y ti pakakumikuman mi. Mapan kami pa'y ijay ini. Gumatang kami iti tinted asarming para dito'y balay mi aramid na awatam. Nasayat man tayo may kamare. Ay, wan, sister, maborboring ak ije balay. May maysak nga min, iso ngay mayak. Ay, win gayam, nalabsak di papa arami dala ni abalay da. Ay, nagdakil a building sika. Uwan nga rod. Dayjay mo't ati bunga ti panag-abroad nila kay na. Ay, kat, nasaya to kasta. Angam, kumusta nga tilinangan nyo? Kasjay lata. Nasayat lata mat. Iso na lang taliklik-likak no maminsan. Ngamin, uray nasaya at ti panakisaritak. Sa bali mo ti panagsungsungbat na. Ay, sinabi mo pa. Iso ano kasarita na, kasaritak mo't. Ngam no saan? Saan? Anya, agad
advance man yun ni Nestor iti kwarta, lakay? Wen, isut na kuna na itay. Ay sana mabalin. Ibagam kadakwada nga ikaro da pay amin abalida. Sakbay nga ag-advance naman yan. Kasapulan na nga rod unay. Aganak ngamin ni bakit na. Aramatan na di ospital. Ay saan? Dakkel pay lang tibali na. Naskan nga ikaro na pay. Ha? Ni, apa yun lakay? Nagsirwar matin amin at tao iti babalay na. Huwag nga paiso. Ni, adu na iti igid ti kalsada. Mabitan, isardang mo biitilugan. Nagpigsaging ginag, bakit? Wan nga paiso. Sige, rumortan itilugan. Kartingam lakay. Ay na, naibaglakid din ta nakarwara dagos nagiti trabahador da roday. Iti mararami da balay da. Wan nga rod lakay. Na, Imbagla nga tanarik na daadagos dyan na pigsaging ay kinag. na, sayang tinakila balay amararamid. Nargayan, gapo iti napigsaging ginad. Wan nga rod. Apag isupay mo't anak kaparada ti may saalugan da itirwar. Iso anatupakan. Ibalay tayo! Awanan! Anya tinapasamak? Apay nga kastoy. Natupakan tilugan! Awan apulos tinagmamayan ti amin! Sanutay itan. Awan apulos nagbate kada tayo. Mararamid pa lang ti balay anabayag ngay nararapap. Ang namimpinsan mo ta na napukaw. Gapoy ti ginginad. Apay kastoy mo tinapasamak. Lakay, awan serbi ti amin anay pundarta. Amin na sakripisyum ije abroad. Awan serbi na. Tinapatag. Awan tinatay. Nang runay ti anak ta. Ay, naimbaglangan. Tanaira na nga da pagadalan. Kandag iti trabahador. Naimbag ta karwarda dagos. Tano saan? Amangan mo, danatay. Kasano tapait na. Kasano tayo amang rugi. Ada si Diyos bakit? No da ito'y tiwagas na tatlo makaamiris ta. Akluhan ta. Ngamin, manipod nagsasarano ti grasya iti pamilya ta. Nalimpinsan na nagbali ti panlakilangin ta kadag iti tattao. Da ito'y kumiti agbali na palagip ka ta. Kita ang tinapasamak. Nagpigsa da jaging ginada. Ngam di balay ni tata insyong nga asidag ititagpa. Ket polos asaan anaan ano. Ti balay ta ngay patpatak darta. Ket adda iti patad. Angem apay anarba. Oh, Mare, da kayong magkayam. Sumarag kayong Agyaman kami unay, Mare. Mare, mabalin ka di ang makipagnaad kami pailaan ka na kayo. Ha? Ay, wala Mare. Awan parikot iti dayta. Ay, kinapudno na dayta ko mati ibagami kada kayo. Ang imay kayo matan. Ay na, agyaman kami unay, Mare. Talagang awan sa bali ang pagkamangan mi ita. Saan mat amabalin na maturog kami ijay lugan. Ay, okay lang, Mare. Kan nawayamot diti balay. Iso na lang nga ta sana konkreto to'y balay, may Mare. Uray saan ang konkreto, Mare. Tasaan anan ano itigingginan. Wan magkit di, Husto ka, Mare. Ang wala, di ka nagsangit. Mapantayo di kusina. Adain sa gana ni nanang apang rabyan tayo. Mangan tayo pa'y. Tapno makainan na kayon. Mare, pakawanan da kami kuma. Kadagiti amin ang nagbasbasulan mi kada kayo. Ha? Amok ang naglablabas kami idi kada kayo, Mare. Nang ronakan ka. Jak namnamaan nga oray kas jay. Katrin ato da kami lata itinasaya at itipagtaangan nyo. Itatawanan kami.
Awan day jayan, mare. Baybayan yun. Parte tibiyag day ta. Nakasaysayaat ka talaga, kumare. Kat agyaman ak unay kada kayo. Mababay na kon kada Margie, bakit? Ngamin, bulan ang tinapalabas manipod na kipagnaad tayo kada. Kasta agmat lakay. Kasta unay tibain ang marikrik na kita. Nga maawan mat maaramidan tayo. Ngamin, saan mat akas ka rin na makabangon tayo adagos. Ngam sa nabali. Man nakawat mat da Margie. Hey! Ha? Tata, anya day tayo matyo? Ay, nateng day to'y roday. Umay ko itad kada kayaw. Imbagla si daan yaw. Tapno saan yun agat-gatangan. Ay na, agyaman kami unay, tata. Agyaman kami unay iti kinasaya at yu kada kami, tata. Itilaksid ti saan anasaya at ngayon pakpakita mi idi kada kayo. Ay, baybayan nyo day jayan. Napalabasan day jay. Lanay, roday. Biyag. Ti tao. Ayan nga tanday jay a Joyce. Kunana ang nakasangputan diti pagadalan. Ngamawan mat. Mangrugin ti exam, ngamawan pa'y laang. Nasaya at nakita ka insan. Ha? Ni, di nakman awawagan iti insan diti pagadalan. Nakababain. Ha? Ala, ibagam mo na niya ti ibagam. Tapno pumanaw kan. Joaquim, ang mga no ad extra kwartam. Umutang ako mga ore 50 pesos lang. Aramatag ko maapagpaserox. Anya? Exam? Ngamawa na pulos kwartam? Ay unay kamutan, ani? Kwa ngamin insan. Naira na ngamin nga awan kwarta ni nanang. Isong awan na itid na kanya. Awan bibiyang ko na awan aramatam. Saan man na siyak ti pagutangam? Ingkagsapol iti sa bali? Kung naman lang na sinumat day jay, asaan nga kasapulan, friend? Kasinsin mo pa'y? Ay na, nalabos mo ti panagsasauna. Wan nga rod, friend. Nabainanak itay iti kaadwan ti tao. Sapay nagpigsa ti sa una. Ay na, di kanton umut-utang kan kuana. Awan lang nga rodin ti maitid na. Pagsasawa na kapay. Unay ki din aya ti anak ti Baanang. Wan nga rod. Jakmat ngamin makontak ti cellphone mo itay. Kat iso ti naira na anak kita. Iso nga iso ti nasit ka. Ay, pasensyakan nalubat ti cellphone ko. Aguri ka. Alam ba iti 200? Isupay lati aramatem, Di mo ulitin nga umutang iti kasinsin mo nga awan asin na. Agyaman ako unay, friend. Naimbaglaang ng tada ka. Di ka madanagan. Bayadak to. Inton adan maitad ni nanang ko. Ay na, pasensya ka na nako. No inted ako majitangdan ko anak ilabada. At ako mainted ko kan ka. Saan ka kumangagot utang? Ayos lang, nanang. Naimbaglaang yan tada ni Francis ang nagpautang kanya. Kasta ka de, mala di ka madanagan anak ko. Apa man amaalak jitangdan ko, bayadam to ti utang mo. Kandi mun ulitin ti umasidag kinikim. Wano ora asino kadakwada. Nanang, Saan kumat ngay bagbaga aguraem ita? Ti kanyak laeng, katapno saan da ka apagsasawan. wan nanang. Talaga saanin ang maulit. Jak kayatin ti mapabainan. Ay na, gusto lang dayjay nga inaramid mo, anak ko. Utang da nga utang. Wan nga rod Pinabay na ka iti kadwan ti tao. Amin na riga ta mapaspasaran day ta. Baso lamin tinana. Inunanan to ti kinagaranggan diyang na. Anya ita. Iyawan na talgit at trabaho na. Day tangarod ka tatang. Bareng saan mo ta maipada ni ani kan kuana? Ay, sapay la kumaa ang panagkunak. Itikas diya galad na. Imposible asala maipada iti nana. Aga nakabalasang dayjay.
Ay, kasanon ti panagadal ko, nanang. Awan mat aramatak a kwarta. Dayta nga ron ti parikot ko ita anak ko. Manmanumot nga minun ti agpalaba kanyak. Saan akas idi nga inaldaw. Nanang, anya nga tano sumardangak pa ilang iti panagadal ko. Ha? O nanang, agsapulak pa ilang iti panggadak. Narigat mo't numang namnama aklatan kada kayo. Kan may saan nga umdas ti matmat gadan nyo para itinaldaw-aldaw akasapulan ta. Ang anak ko, sayang ti panawan. Dualaangan at awan agturpuskan. Bayam asyak trabaho para kadata. Kumaan nanang, ngam awan nga rod. Maawatak mo ti sitwasyon ta. Sana bale, ituloy kong tumatlaang ti agadal. Agurnungak laang. Ala, at dalatakan ka, anak ko. Ay, awan at talaga ti maaramida, friend. Ay. Day talaang ti choice ko. Ti agsardang pailaang. Marigatan ak ngamin may papan iti kwarta. Una yan. Ngamin, saanin nga umdas ti matmat gadan ni nanang. Kasano akon nga, friend. Di awanan ti best friend ko di school. Sana bale, ituloy kong tumatlaang. Siguro, kalpasan ti atawan. Maasyanak ngamin kininanang. Awan mati sa bali at tumulong kada kami. Oh, kita man, dua atawan. Dua matatawan asaan tanga agsarsarita. Agradwarak ton Sana bali, ado matagiti kaadalan taklos mo. O di isuda pa'y lang ti kasarsaritam. Ni, itaman payasaan mo akadwa ni Ani, si kabakla. Ha? Apay, di mo amo ang nagsardengen iti panagadal na? Ha? Kasinsin mo, di mo amo ti mapaspasamak. Ano ka? Anya ko mga minti bibi ang kukankwa na ngay. Naging enroll pa lang amin. Isuntumot lang agsardeng. Kunamlan ka ba ilanda ngamin mo ti aggastos? Ha? Public school lang arudan ti pagad-adalan tayo? Marigatan da pay lang. Kasano no di private school? Awanan na. Ay, unay matanda ta panagsasaom. Hoy, kasinsin mo dayjay. Ngam kastakit din ti panagsasaom kan kuan na. Kasinsin mo dayjay. Unay kamatan. Di mo pa'y katyamanan, tasan mo ang mapadpadasan, tikas iti mapaspasaran na itaarigat. Apay pa'y lang anas ka nga agsaw ka iti kasta? Apay gaputa da kabailan nyo iti biyag? Ha? Yee! Anya? Nagsardeng ni Ani iti panagadal na? Kundi enroll, agsardeng matlagayam, kundi da kabailan. Wen nga rod amanong. Siguro, makiasawa mo tun. Sapay ko mga rod tabak nang tipakiasawaan na. Tap na dagunggunan na. Uwan nga rod. Ay na, uray po utom ti kunak manong. Itisan nga agbayag. Maipada day kan ni Auntie Linda naga nakabalasang. Ket Diyos to, tap nagpadadan nga gina. Ha? Si kamat gayam ti masabat ko, ani. Ay, uwan insan. Ay na, dandani di ka nailasin na. Kunaklakit din wa sino abakit ti masabat ko. Kasla saan ka matin na tao? Nagapuak ngamin ije bangkag insan. Ay, isumot laan nakasusoon kay tilaba. Ala, yung kailakon day ta. Imbag lang ate, gatang nyo iti kanan nyo nga gina. Laglagi pom anak ko. Uray anya pa'y dagiti agkakasakit nga ibagbagakan kati kasinsin mo. Agtalinaad kalata kumaana pa kumbaba. Wan nga rad nanang. Kastang unay ti panagsasauna. Uray kaadwan ti tao. Anya nga ingarod anak ko. Sika ti addapan nakaawat na. Iso asikalatan ti agpakumbaba. Bayam, uray ibaga dati kayat da nga ibaga. Nanang. Ala, di mon panunutan dagita anak ko. Bayam, makaamiris dan tumitlaang. Si kamat ti masabat ko, Linda.
Rabin, ngamita ka lang nga agaway. Wan manong, nag-overtime ije bangkag. Apay, talaga nga awanan ti sabali pagsapulan niya. Malakse, di ti pa nagmulmulay o bangkag. Sapay nalakatin atang ita. Dahita nga men, no dimngag ka kumakadagiti naganak ta ide. Saan kumakasto ti karigat ti biyagyo ita? Manong, Bagbagam, di ka kaisuna nga anak mo, tapno sana maipadakan ka. Mauma kayumot kumaitirigat Alangan nakastayo latan ngagnanayon. Ay, apo. Nayanak anak urapay, matay mo ilang anak urapay. manong. Nanang, umdas mat siguron ti urnong ko. Ituloy kon ti agadal. Ay katuan anak ko, dayta ti or-orayat nga ibagam. Wan nanang, umadanin ti enrollment. Ag-enrollak manan. Wan anak ko, igaud mo ti agadal. Iti kasta, saan ka maipada kanyak nga inam? Ano sam tayo sutikin at mamaryaw? Kunak no agis iskwila ka na impag sanggayam. Tatang. Tangay saan ka nakaturpos? Ay, ano sam ti mapan ag kargador itinatang. Tapno adamay pakan mau itinasikugam. Ha? Ha! Ano sam ti rigat? Kasanuak paitan. Jakla pagaro pa na maramid mo kanyak ti kastoy, Benji. Nagtalagag kan kang amlino ko naklaan. Hello? Benji? Hello? Anya ti kayat asawan, tinanggag ko asaritaan niyo iti kaayan-ayat mo, Tata. Agpudno ka man! Pagkawanan ko ma. Anyat kayat mo asawan. Masikugak. Ngam sana kaya't ti boyfriend ko atakderan. Gaputa damat kayam sa bala na sikugan na. Salbag kay kidingag kapsat! Awan sirbeti gastos mi kada kayo! Pagkawanan ko matatang. Aklo nagtinagbidutak. Among friend, proud talaga aki sa'yo. Ha? Agasam na eh. Dua atawin na nagsardeng ka. Ngayon fresh na fresh di panunot mo. Ay na, sa bali at talaga no nasirib ka, anya. Kitaan man, agraduar ka itan. Sigurado, maala ka adagos iti trabaho. Si kamot, friend. Aday taka man ako na akon. Ay, ungayam, nadamag mo tinapasama ka ni Kim akasinsin mo? Ha? Apay ni Kim, nabayag ajak nakasarsarita. Ay na, nung diyak agbidon, masikog sa. Katimat Mario akabsat na nakasikog adi? Diyak ka mo dayta Husto da dyan napasama kadakwada. Tapno maamiris dati bidot da, kaya dagiti panagsasaudakan ka nga kakasakit. Ay na friend, saan ko mat apakaragsakan ti kasi napasama kadakwada? Maasyanak nga rod kadakwada. Ay na, dahi taman ti may sa akay kayat ko nga ugalim, friend. Nakaanos ka, ken napakumbaba ka. Maragsakan unay, iti panagturpos mo anak ko. Agyaman ak nanang, dayti abaligi kat para kada kayo. Kamaudyanan na, ininutan amaragpat ko ti arapaap ko. Wan anak ko, mamati akabaalam dayta. Wen nanang, kalpasan ti panagradwar ko, sapay ko mata makapasaak iti board exam. Iti kasta, makatrabaho ak matan. Tatang, amangan nadakwar tayo. Masakit ngamin ti anak ko, kat nairan na nga awan kwartami. Anya, Pangasiyo, tatang. umutang ka kanyak. Ay,
Awan may pautang ko kan ka, Kim. No awan kwartayaw, iba gamit ti asawa, am tagtrabaho iti 24 hours, tapno maipay na amin nakasapulan nyo. No di mga kay kumay tibilin ko ide. Saan kumakasto iti mapaspasaran nyo ita? Tatang. Gusto lang, tapno mapadasan nyo tirigat. Magsapul kayaw iti trabaho yaw. Manggad kayaw, tapno adda kwartayaw. Anya? Mapan kagsapol iti panggadam iti syudad kunam? Uwan manong. Ngamin, awan mo't nasaya at apanggadan dito lugar tayo. At least iya syudad, ado ti pagtrabahuan. Anya ko mati sa pulom at trabaho ijay. Kahit awan mo't maiparang mo a diploma. Uray food server latan Anusak, tapno laang adda aramatan ti pamilyak. Ngamin, awan pa'y trabaho ti asawak. Kalaat mo't ang nagsardeng da iti construction site. Kasta ya. Kahit kasano di anak yo. Asino ti mga iwan no bilang. Nilakay ko na manong. Total, awan pa'y mo't trabaho na. Iso asyak pa'y laang tagsapol iti trabaho. Nalangaro dading ko. No da pagtrabaho am, ayaban nak tumat Dito'y matya imbaga ni Joyce apapanak. Ato ti tao. Sa dino nga ti pangisabmita kiti resume. Kim! Ha? Si Kamot Kayam! Wen! Kas makita tiyak nga rod. Ay! Ay! Si kadya ibagbaga ni Joyce agayem na nga umay agaplay dito kas food server. Ay, wen! Siyak! Sa dino ka diti pangisabmita kiti resume. Okay. Agtugaw ka pa ilaang, Wen. Oray nak dito eh. Ayabak ti manager me. O sige, agyaman ako nay. Ani? Jackline pagaro pa si kagayam ti manager iti dayto analatak apanganan. Wen insan, kaasi ti apo. Naawatak asigod kalpasan ti panag-take ko iti board exam. Naggasat kamutan insan. Agyaman nak insan. Gapot na awagan na kon iti insan. Ha? Saan na kon nga ibain akas idi? Ay, pakawanan na kumainsan. Gapo iti insan na nasayad nga nararamid ko idikan ka. Ay na insan, awan day giant. Lipata mo day jay. Tinapalapas kat napalabasan. Agyaman, gaputaman nakaawat ka kasinsin. Gan, napakumbaba ka lang ta, insan. Wen insan, taday tatiin sursuro ni nanang ko kanyak. Ti agpakumbabalat ta. Kinapuno na, insan. Mababainakan ka. Awan rupak nga iparang ko kan ka ita. No amok la kumasi kagayam ti manager ditoy. Ang mga nudyak nagtuloy nga imay. Ay na insan, awan ti rumbang apagpainam. Gapot na awan mo't sabsabali ka data. Agkasinsinta. O sige, mabalin mo ti mangrugi inton bigan. Biyag ti tao. Manang Grace, inta pa'y mga niti restaurant sa Tagawid. Ay, sige, Aida. Mabisinak mo ito na naggapo yung opisina ka. Ay, wan nga rod, oray siyak. Mabisinak matan manang. Iso amangan tan diti plaza. Tano sumang putay je balay, agluto tapay laang. Wan nga, Rod. Nala, inta mga anon. Tasyak mo titaya ita. In libre nak ngamin idinaminsan nga daw kat. O sige manang. Naimas ti putahe nga in-order mo, manang. Magustuhan ka day, ading? Wen manang, into nagsweldoak. Umay tantumanan ditoy. Wana, sikalat tati makamu. Mga madam, mabalen ti agkanta. Ha? Agkanta tatangdanan tak. Urain na pulaang kansidaan, mabalinain.
Ay, sana dito iti pagkantaam, ah. Manang, kaasimot, di mo papanawan. Ala, di mula mo, Aida. Amangan no, mang limli mula ang dayto eh. Amangan no, pangpamarang laeng. Nga, dakurkurang na. Anyat nagan mo? Marlene, Miss Ganda. Siyak ni Marlene. Ala, agtugaw ka nga ron. Agsasango tayo amangan, Marlene. Ay, wow! Thank you, Miss Ganda. Aida. Ala, Aida. Baka nang taman ng takaasimot. Marlene, dito ka laang, wan. Tay nakagorder iti ka na mo, wan. O sige, Miss Ganda. Thank you very much. Madam nga napipintas. Thank you itikinan ko, ah. You're welcome. Agawid kan, wan. Tagawid kami matan. Igyaw dagita imatyaw. Tasyak timang bitbit. Itulod kayon iti pagluganan yaw. Ay, saanan? Kabailan mi nga imutin, dagiti awit mi. Saanan siya kon? Bye-bye amlatan, manang. Ay, aday tan ti taxi. Para! Ala, uwi kan, Aida. Panawa mo day ta, babae. Sige, mapantayaw. Apay alimugan ka. Bumaba ka. Itulod kayo nga, Rod. Sige, Mr. Driver. Larga, mapantayaw. Ay, Aida, pababaam day tuya tao. Bye-bye ano kaya't na ti sumurot, manang. Di mo puwersaan na pababaan no di na kayat. Tamang ano agaramid iti sana nasayaat. Wow! Nagmayat dito, ah. Nagpintas sa balay. Aida, mabut-buto nga. Santa nga am-amu day ta ang babae. Amangan no, dadaga sa panggap na day ta. Amangan no, agin babagtit laeng. Ngam kinapudno na agsisiim iti takawin na. Saan, manang? Di ka di madanagan. Madlaw mo taging babagtit kan saan. Pagawidom nga rodon tama nga no sapsapulan ng dagiti dadakkel na. Nakasaritak ito ni Marlene, manang. Agkatang-katang ka no iti pagturturugan na. Kan makasungbat matitilimpyo, nagdamag ka. Iso na laang takas la ubing-ubing ti panunot na. Dito yakon nga agnaad-an niya, mga madam. Diyak kayaten ti maturog iti igit ti kalsada. Naglamin ijay. Sige, Marlene. Welcome ka dito'y balay, no kaya't mo ti agnaad dito, wan? Basta jay kunakan ka, Di ka agsuksukir, wan? No niya ti ibagami iti kapsat ko, agtungpal ka, ha? Wen, mga madam. Manang kunam kada kami, Wen, manang. Agyamanak, takayat dak nga agnaad dito Amok ti agluto. Agdalusak pay kan aglaba. Uredi dak swildwanan, tanasingpet kayo, mate. Okay nga, Rod. Basta agsingsingpet ka, wan? Wen, manang. Marlene, rumuar kami na. Mapan kami nagtrabaho ka ni Manang Grace. Agtrabaho kayaw? Wan, mangopisina kami ka ni Manang ko. Rumuarak mate. Tainak mo agtrabaho. Agbati kan dito balay. Tapno dagbantay dito, wan? Ay, saan nga agbati ni Marlene dito eh? Nang runa tagmaymay sa Aida. Mga noon niya, dinti kuditin na dito eh. Inak mo agtrabaho, O sige, basta ganad kay tirurar mo, wan? Wen, manang. Basta itulod kayo pa iji trabaho yaw. Sakto mapan agtrabahon. Manang Aida, adda akon. Ni, nagsapakan, Marlene? Sa anak pa yan na-dismiss? Agurayak di tiruar, manang Aida. Nga lang nga, Rod, umunag ka. Adda tugaw di taunag. Dito'y unag ti pagurayam. Tasatan to dagasin ni Manang Grace no madamdama iti opisina da. Oh, adto itin reseta man ng ti doktor nga agas ni Marlene, Aida. Ay, agyaman nakmanang. Gata nga kinton bigat. Masapol nga agtultuloy ti panagagas na. Tapno agtultuloy yan ti panagimbag na.
Wena. Oh, adto iti kwarta. Nayunam to inton agkurang. Agyaman nak manang. Talaga anaya si dagmumatan tiriknam ka ni Marlene anya. Ay, masyanak mo't ngamin ken kuana. Ti amok ngamin ididamo. Kat agpampamarang laeng agbagtit. Apaman nga gimbag ni Marlene. Itulod tanto ni Jebalayda manang. Katwa na, damot pamilya na ang mga sikasukan kuana. Narigat mo't no agnanayon iti puderta. Taamangan no kailiw mo't ten dagiti kapamilya na. Papanantayo, manang. Mapantayo ijay balayo, Marlene. Ah, didak kaya tad? Papanawon da ko? Marlene, kasapulan da ka ti pamilya. Sigurado, kailiw da kan ijay balayo. Nene, Di kag sangit Marlene. Apay, di ka mailiw iti pamilyam? Mailiwak ngam da kayo ba't di kailiw ko, manang? Marlene, sana bale. Pasyaron da ka inton adawayami kan ni Manang Numaida. Okay? Adayo ka di pa iti balayo ditoy, Marlene? Asidegan, di tanay, di tabatok tidak kelakayo. Oh, okay. Manong, para dito yan. Naimbag nga oras yo, tata. Da kayo ka di ti ama ni Marlene? Wait, abay. Ay, umay may ituludan di ti balayo. Nakita mi nga min iti plaza nga agkatang-katang. Iso at tinulungan mi. Kat bayat ti kada na iti puder mi, pinaagasan mi, tata. Iso nga datumtumaran na nga agas na. Ha? Ken tata, ipalagip yu kumati agas na Tapno saan nga agliway nga agtumar iti agas na. Ay, pumanaw tumanan day ta, agsursur tumanan. Tilan tumanan pakiturtulogan nan. Ha? Si Gabarleng, saan manan atila papapanama? Sumanursur kan tumanan. Tila sirsirkam tuman abalayag. Tatang. Heh! Nagaw-awid ka may lang aming. Awan mo't lamay tultulong mo dito balay. Agdalos ka. Agluto ka. Padasin ti rumorta makaraman ka kanya. Manang. Panagkunak. Saan a welcome ni Marlene dito'y balayda? Wen nga rod ayda. Kanayon nga agungot ni tatang ko. Kanayon nakpay abauten Iso nga itartarayak. Di ka nga minagsuksukir Marlene. Sa amoy, nasing putak mo, manang. Ay, kasano nga rod, manang? Alamapan kami na, Marlene. Di mo liwayan ti agtumar iti agas mo, ha? Ken agsingsingput ka. Di kan rumrumwar. Agtali na id ka laeng dito'y balayo. Wen? Rumwarak, ano agungot ni tatang ko? Itarayak ka? Ay, kunakla na awanan ti paka-estresa. Ngam addamanan paka-estresa. Oo na yan. Ay, tanay saan a welcome ni Marlene dito'y. Isublitan iti balay, manang. Wan manang, kayat ko. Di bali ta ilutwang kayo mat. Ilaba ang kayo itibado yaw. Sige. Ala, agsubli tayo nga roden iti balay. Atay ta. Naikabil ko amin ang akawas ni Marlene dito dakilabag. Alain yun si Bado na. Ampunan yun ni Marlene, madam. Talaga ka di asan nyo akailiw ti anak yo, tata? Kasano ang kailiw ko? Day talag papaanawat ti amuna day tanga aramidain. Saan lang aruda na makatultulong dito'y balay? Ngam natangken pailat yung ulo na. Ha? O sige, ikuyog mi nga rudan ti anak yo iti balay mi, tata. Ay na, may mayat no saan nga agnaed ni Marlene dita. Ta nakakaasila ang ti pampamayan dagiti agasawa ken kuana. Ha? Anyat kayo asawa, nana.
Nauyong ti agsyuman ken ni Marlene a babae. Kanayon na apapanawon ni Marlene. Iswa nakaran betan ti ama ni Marlene. Napatpatugan ti maikadwa nga asawa nangam ti mismo nga anak na. Anya? Wain, madam. Agpaiso amin nga ibagbagak. Uray agdamag kayaw, iti daduma akaaruba mi ditoy, madam. Nana, ayan ka ditipod no nga ina ni Marlene. Nabayagan na nagsinada, iti amana. Kadamag ko nga, adan sa kanaw, ijay abroad. Diya ka mo, no, agpaisaw. Basta, day tamutan, nga ngam kunada, adamot kanon sa sabalay, apamilyana. Anya? Iswa nasaya at maita, adda kayo amang tultulong kan ni Marlene. Taka sila ang nagsubli di tabalay da. Parigatin dalaang iti ungayt kan kabel no pagawidin yumanayin. Anya? Nana, sigud ka di akas jay ni Marlene? Ay saan? Sala nagkas jay, idi pinanawan, tinubyo na. Nangasawa ngamin, iti sabali, tinubyo na. Siyempre, nasakitan iti husto. Aging gana, nagbalinan na kas jay. Kastagayam, Nana. Wayne, iswa, patsag maagasan pa'y laang mait ni Marlene. Now, laki di at agtultuloy, ti panang paagas yukin kwa na, madam. Mangantayon, Manang Aida, Manang Grace, nakagao ako, Wow, talagaan nalaing kan nga agluto, Marlene. Wan nga rod, nagagat pa nga ginaw ka nagdalos dito'y balay. Maburi nga men, no, awan aramidak, Manang. Isu atulungan kayo. Ala. Basta itultuloy mo ti agtumar iti agas mo, wen? Nakababainan kada kayo. Adun tinagastos yo iti agas ko. Agyaman na kada kayo. Marlene, ti panagimbag mo ti panunutom, Iswa di mo liwayan ti agtumar iti agas mo, wen? Tapno agtultuloy yan, ti panagimbag mo. Wan, Manang. Maray, tulungan na ka ba niya? Bug na libagat ko, kaputala lakaya nga miso. Anya? Na parte, maray. Naday, dinanog-danog na nga raw. Anya, kaya mau, agpatulong ta iti barangay. Ay, saan maray? Ay, kasano nga agnakam, no di mo idarom, iti kas nga aramidin na kin ka, si kaki ding alalaki ti bugbugon na. Ay, itik unay asawa. Ay, naapaw, pare. Isinap nga minayin. Kita man, mairamraman pa'y akabkabilin na ni Marlene. Nukas jay nga agapa kayaw nga gasawa. Ay, maray. Apay, asino tinapat patagken ka, pare? Jay asawam amang kabkabil ken ka. Wanaw, jay anak mau amang ipatpatagken ka. Kabailan ti konsensyam, ti mayadayaw iti anak mau. Gapo iti kasjay nga asawam, nagmadimo gayam ti ugali na. Maray. Isu nga isinam kitday, dayjay a babae. Tapno makadamnam mutan ti anak mau. Nangruna ka at pagdaldalanan nan ita. Ti anak mau, isu akas jay. Ay, nakabala na sinahan asawak, maray. Ngamin. Ay, itik una. Anya! Ita, tanaimbagkan, Marlene. Kayat mo ka diti ag-eskwela? Ha? Awan pagadal ko, Manang. Da kami iti kabsat ko timang paadalken ka. Kababain, Manang. Di ka nagbabain. Ta saan ka nasabsabali ka da kami? Kasla kabsat dakan. Kamang dakan ti pamilyami. Amumot nga ulila kamin adamang iti kabsat ko. Kaskan ka, awan mo't dagiti dadakkel mo iti sidong mo. So nga, awan ti sabali nga agsisinaranay no saan ada tayo.
Nagsisingpot kayo nga agkapsat manang Grace. Napatag kayo matan kanya. Imbilang kayo akapsat ko manang. Kat agyaman ak unay kada kayo. Happy graduation, Marlene! Congratulations! Happy graduation, Marlene. Agyaman ak unay kada kayo manang. Ipatpatag kayo unay. Ipatpatag da kamot, Marlene. Katlalay nga na agtake iti board exam, ha? Tapno makatrabaho kanton. Manang Grace, manang Aida, mabalin ka diti agpakada kada kayo? Kaya't kukumaasarong karan ti amak. Ay, katwan na. Awan problema. Nasaya at kit di, tapno makumustam mo ti amam. When Marlene, ita taad dan trabaho, adaken ka nga agdesisyon, no kayat mon ti agawid. Ta kayat mumot amaka din na ti amam. Saan da kalapdan, ading ko? Sino dayta? Siyak, tatang. Kumusta kayon? Apay di dakon mabigbig? Marlene, ay na, anak ko. Agyaman ak talaga awit ka. Sana ko na makakita, anak ko. Basit lang ang alawag ti makit-kita. Tanaapiktaran ti palagkita. Gapoy ti sakit ko. Anya? Kat asino ti kadwayo diti balay? Wala. Magbaybay sa tanabayagan na pinanawan na ni asawa. Anya? Sika ngayon ako. Kumusta kan? Nadamag ko na imbagan nga kanon anak ko. Uwan, tatang. Agyaman tayo iti Diyos. Taisutin ang paimbag kanya. Ada tattao nga inaramat na nga instrumento. Tapno maagasan na, tatang. Anak ko, pagawalan ako ma. Nudya naiparik na ti pamatig ko ngayon kahit ikan labas. Babawi ako na lang. Sabi ko tayo, mapagawan na anak ko. Uwan, tatang. Mapakawan kayo. Gaputa ipatpatag kayo unay nga amak. Kat ikuyog kayon iti panagsublik iti syudad. Tadi kay kayat apanawan dito, tatang. Awan problema iti dayta. Welcome kayo dito'y balay. Pag naedem ti amam dito'y balay. Wen Marlene, nasaysaya at matlaang na makadannam ti amam, takaasimat. Di kay mat ngamin kabaalan apanawan manang Aida, manang Grace. Jak kabaalan ti mayadayo kada kayo. Tanapatag kayon iti piag ko, manang. Kasta kami mutken ka, Marlene. Iso nasaya at mat, tain kuyog mo ti amam dito'y balay. Tapno ada mga sikasukan ko ana. Kan tapno na anayan ti kinaragsak mo. Tama ka din namanen ti patpatgam unay nga amam. Uwan, manang. Kat agyamanak manan kada kayo.